Mhlambe umuntu akathatha lithuba lekubonga abonge kakhulu labafaka isandla la utakhumbula ukuthi besineba kaGavi besineba kaUEFA besineba kaCAF represented by COSAFA umsebenzi wambe kahle kakhulu siqale ngevaccination program lapho khona abantwana bebafundziswa especially girls lokufundisa lokukhona ebholeni ibhola seyiprovile ukuthi it is indeed very vehicle lengathatha tonke tinsita itibeke ndzawonye bekushaya emapenalty lapha bekuskorwa kwentiwa lokwa nalokwa inhloso bekukufundza because the classroom setup ikahle yona but lama sports abonakala ukuthi bantwana beva ngcono uma ngabe badlala so lokho kusambele kahle kakhulu kubonga nje kunabo bonke labekunene labasibambisile kulelo hlangothi lolo itolo bese sidlala ema games ethu e-center la sibone khona umdlalo lebunelisasasa lelihle kakhulu ilangeni primary nelangeni high school lapho khona bekudlala eManda 15 kwe ilangeni primary has won the match and bekuyi game lebe isezingeni bongakhona nje nekusukuma esitulweni ngendlela abantwana labadlala ngakhona and sititshela ukuthi namuhla besina grassroots program and uyabona ukuthi everyone seemingly has scored a goal and they are scoring these kids uma singahamba nalendlela ukuthi bakore njalo kubakora sibanetharishe kuma 15 sibanetharishe kuma 17 kuma 20 definitely we can go a long way especially to our national team because all we are doing for our national team since we development otherwise thank you so much to all those who have contributed siyabonga kakhulu.